Reka tuvuge ku mibonano mpuzabitsina, igikorwa karemano kandi cyangombwa mu buzima, ku buryo bisa naho ubuzima ubwabwo budashoboka iki gikorwa kitabayeho. Twese niho twanyuze. Ni icyangombwa cyane, gusa uko imiterere n'imibereho ya muntu yagiye ihindagurika, iki gikorwa cyahoze ari karemano kigamije gufasha abantu kororoka cyagiye gihindurwa kigakoreshwa mu bundi buryo, cyane cyane mu nyungu zitandukanye. Nuko kuva mu myaka ya kera habayeho abatungwa nuko bishyurirwa gukora imibonano mpuzabitsina n'abandi. Umwuga w'uburaya uri mu yishaje kurusha indi yose ku isi. Yewe imibonano mpuzabitsina yanabaye igikoresho nk'ikarita y'iturufu mu mikino ya politike n'ubugambanyi bukomeye. Gusa icyo tugiye kuvugaho uyu munsi ni uburyo igitsina ubwacyo cyabaye intwari ikomeye ikoreshwa mu butasi. By'umwihariko ibi byashyizwe ku kigero cyo hejuru n'urwego rw'abatasi rwa KGB y'Abasoviete ni mu gihe cy'intambara y'ubutita. Ibi byakozwe inshuro zitabarika bigeza ku nsinzi ikomeye iyi KGB na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete muri rusange. Amakuru yabo bashakaga nabo babaga bahanganye nabo bagiye bayabona hakoreshejwe imibonano mpuzabitsina. Umva iyi nkuru. Mu gihe cya nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, mu myitozo mu gutoranya bagombaga kwinjira muri KGB ngo bahabwe amasomo yo kuba batasi, harimo n'igice cyihariye cyo gutoranya abagore n'abakobwa b'ikimero batozwaga kuzajya kuneka, bagahabwa amasomo yo gutata arimo nko kumenya gukoresha za kode z'ibanga, kumenya gukoresha itumanaho, kumenya gukoresha intwaro n'ibindi. Ariko cyane cyane bakigishwa kureba icyoroshya abagabo bakaba bagejeje mu buriri. Intego ari ukumenya amakuru. Si abakobwa gusa, hanarebwaga abasore bafite uburanga bwihariye, bagatozwa kuzareshya abagore beza bagombaga gutumwaho, nabo bagatahana amakuru babifuzaho. Ubundi muri KGB iyo babaga bagiye kohereza umuntu mu buryo bwo kukureshya akakujyana mu nzira y'imibonano mpuzabitsina, babyitaga Operation Honey Trap, umushongi w'ubuki wihishemo umutego kabutindi. KGB yabikoze kenshi ndetse bisubiramo inshuro zitabarika, ku buryo iturufu yaje mu zidasanzwe zakoreshejwe kandi zitanga umusaruro mu butasi bwabo mu gihe cy'intambara y'ubutita. Reka tuvuge kuri zimwe mu ngero zaho uyu mutego wakoreshejwe. Mu bikorwa bya KGB byakoreshejwemo iyi turufu ni nkaho mu myaka ya za 60 uwari ambasaderi w'Ubufaransa mu bihugu by'Abasoviete Bwana Maurice Dejean wari ufite icyicaro i Moscow. Kuva mu 1955 ikigo cy'ubutasi cy'Abasoviete cyamupangiye kinamutega abagore b'ibizungerezi bishingiye ku kuba iki kigo cyari gifite amakuru y'uko uyu Dejean yakundaga abagore b'ubwiza bwihariye. Uyu mugabo wari inshuti ikomeye cyane ya perezida w'Ubufaransa muri ibyo bihe, General Charles de Gaulle. Abasoviete bari bakeneye kumugenzura bakamenya amakuru menshi ya politike y'Ubufaransa. Aha niho rero KGB yamuteze umugore wa mbere w'Umurusiyakazi, Lydia Kovanskaya. Uyu yavugaga Urufaransa rwinshi mu buryo bwihariye cyane, ndetse uyu nguyu yari amaze igihe atandukanye n'umugabo we. Uyu yashatse uko yamenyana n'uyu mu ambasaderi ndetse baba inshuti. Mu gihe umubano w'aba bombi wari ukomeje, nanone KGB yarongeye ipangira uyu mu ambasaderi undi mukobwa w'ubwiza butangaje wari umukinnyi wa filime yitwaga Larisa Kronberg Sobolevskaya. Uyu rimwe bibereye mu by'urukundo rwabo n'umubano wabo uri ku gasongero, banezerewe cyane ubwo bari muri appartement y'uyu mugore w'uburanga. Aba bombi batunguwe n'undi mutasi wa KGB waje yigize umugabo wa Larisa. Aho ndagura Bwana Dejean aramukubita cyane amurekura nta nkuru. Kugira ngo amurekure nabwo uyu mugore niwe wamusabiye imbabazi. Umuambasaderi w'Ubufaransa yavuye aho ngaho umutima uri mu birenge, atekereza uko iyo nkuru nitangazwa azitwara. Byaramurenze, maze arangije yitabaza inshuti ye yakoraga muri KGB, Bwana Mikhailovich Gribanov. Aramwinginga cyane rwose, aramubwira ati mfasha uhagarike iyi nkuru ntimenyekane. Nyamara uyu nguyu yingingaga niwe wari wamupangiye ibyo byose. Uyu muambasaderi KGB yari imufite mu biganza,
imushyiraho nk'ikarita bari kujya bakoresha igihe babishakiye. Ibi byose byabaye kuri uyu mugabo byari biturutse ku kuba yari yananiwe kwihangana imbere y'ubwiza bw'Abarusiyakazi. Muri ambasade y'Abafaransa ntabwo ari ambasaderi wenyine byabayeho icyo gihe, kubera ko Colonel Louis Guibo wari ushinzwe ibijyanye n'igisirikare muri ambasade y'Ubufaransa i Moscow mu 1962 yahisemo kwirasa arapfa. Nyuma yaho yari yeretswe amafoto ari kumwe n'ibizungerezi by'abagore b'ubwiza bukomeye cyane b'Abarusiya. Yari amafoto bari kumwe nawe mu buriri, nyamara abo bose bari abatasikazi ba KGB. Uyu nguyu KGB yamusabaga amahitamo yoroshye cyane. Kwari ukwemera kuba umutasi wa KGB akabafasha kujya baha amakuru bari kujya bakenera yose avuye mu butegetsi bw'Ubufaransa, cyangwa se bagashyira hanze ayo mafoto ye. We yumvise atabyiviramo rero, maze hagati yo kugambanira igihugu cye cyangwa se guhura n'igisebo cy'amafoto asambana n'abagore b'abanyamahanga, ahitamo inzira y'ubusamo yoroshye cyane. Afata imbunda ya revolver, yikubita urusasu, arapfa. Umugambi wa KGB wo kwigarurira abakozi ba ambasade y'Abafaransa i Moscow hifashishijwe igitsina wari warizwe neza, kuko uretse ambasaderi Dejean na Colonel Guibo wiyahuye, aba bombi babaye nk'abahombeye KGB mu kuyiha amakuru menshi. KGB yabashije no kubona undi mukobwa witwaga Louisa, nk'izina ry'ubutasi nyine, ni code name. Uyu nguyu yakoraga muri ambasade y'Abafaransa i Moscow, nawe KGB yamuteza umusore muremure w'Umurusiya. Uyu musore, uyu mukobwa ntiyabashije kumwikura imbere. Nyuma y'umubano wabo w'igihe kirekire bakorana imibonano mpuzabitsina idashira, Louisa yisanze yaraguye mu mutego utwikiriye ubuki. We aho gutamazwa yahisemo guha amabanga KGB mu gihe yari ari mu Burusiya. Gusa amaze gusubira iwabo mu Bufaransa yarekeye aho kuba intasi ya KGB, nayo iramwihorera. Ariko we umugambi bari baramupangiye bari barawugezeho rwose. Yari yarabaye intasi yabo mu gihe runaka. Undi mutegetsi ukomeye wo mu bihugu bikomeye watezwe umugore w'ikizungerezi bikamukoraho ni Anthony Kutne. Uyu mugabo w'icyatwa wahoze mu ngabo zirwanira mu mazi z'Abongereza, Royal Navy, yari yarabaye n'intasi mu mujyi wa Moscow mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Uyu mugabo rero yagize atya ajya mu Burusiya gutembera. Abasoviet baba bamukubise imbonekare, kuko nawe yari yarabazonze mu nteko ishinga amategeko nk'umudepite, atambamira politike zose zari guhuza Ubwongereza n'Abasoviet b'abakomuniste baciye mu cyitwa Iron Curtain. We yabashinjaga ko batubahirizaga uburenganzira bwa muntu n'ubwisanzure, by'umwihariko ahereye kuko Abasoviet bataremeraga ko abantu basenga uko babyumva. Uyu mugabo Kutne yaryamanye n'umukobwa w'ubwiza n'ikimero kidasanzwe, Zinaida Grigorievna Volkova. Uyu yari umwe mu bashinzwe gutembereza ba mukerarugendo mu gace k'ubukerarugendo mu Burusiya. Mu kuryamana kwabo hari umufotozi wari umutasi wa KGB nawe wari uri aho hafi, maze ifoto arazifata yitonze. Abasoviet bategereje imyaka 4, maze ubwo uyu mugabo Anthony Kutne yakomezaga kurwanya uruhare urwo ari rwo rwose leta y'Ubwongereza yaganiramo n'abadiplomate b'Abarusiya biciye muri Iron Curtain, Abasoviet baramuhamagara bamubuza gukomeza gukora ibyo ngibyo. Mu kubimubuza ariko bamweretse aya mafoto ndetse bamusaba kuva mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza, arabyanga. Mu kwezi kwa mbere mu 1965 KGB barekuye amafoto y'uyu mugabo ari mu buriri n'umugore w'Umurusiyakazi Volkova. Ibi byamukozeho cyane kubera ko mu matora y'inteko ishinga amategeko yo mu 1966 yahise yatakaza biturutse kuri skandal cyangwa se iryo bara ry'ubusambanyi bwe n'umutasikazi wa KGB atigeze amenya, nyamara byose ari umutego kuva mbere hose, umutego wapanzwe n'iki kigo cy'ubutasi cya KGB. Birangira ibi bimukozeho. Ntabwo ari abagusa, kuko KGB gukoresha ubwiza bw'abagore mu butasi ni ibintu bari bazobereyemo cyane, kuko nk'ubwo n'Abanyamerika benshi bakuwemo amakuru binyuze muri ubwo buryo. Hari nk'umumarine w'Umunyamerika Clayton Lonetry,
uyu nguyu yamenyekanye cyane ubwo yari double agent wanekeraga Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyarimwe. Byose byatangiye mu 1985 ubwo uyu Clayton yajyaga gukorera mu Burusiya, ariko ahangaha mu Burusiya yisanze arimo gukururana n'umukobwa w'ikimero ariko wari intasi ya KGB, Violeta Seyina. Yakoraga nk'umusemuzi muri ambasade ya Amerika i Moscow. Kubera umubano wabo wari ugeze heza, inshuro nyinshi aba bombi bararyamanye. Clayton yisanga yakunze cyane uyu mukobwa. Birashoboka cyane ko ubwo babaga bari mu buriri baganiraga byinshi, maze amubwira amabanga menshi arebana n'igihugu cye. We yumvaga ko abwira umusivili usanzwe. Uyu musore ibi yaje kubizira ku itariki ya 21 y'ukwa karindwi mu 1987 yaraburanishijwe akatirwa imyaka 30 y'igifungo. Azira ikimero cy'umukobwa w'umutasi washizwe amugejeje mu buriri, bimuviramo guhera muri gereza. Kubw'amahirwe uyu Clayton yaje kurekurwa amaze imyaka 9 y'igifungo, ni mu 1966. Gukoresha imibonano mpuzabitsina muri politike by'umwihariko mu butasi byakozwe kuva mu myaka ya kera n'ubu ngubu bigikorwa. Kenshi bikorwa binyuze mu cyitwa chantage, aho upangirwa gahunda yo kuryamana n'umuntu, umugore cyangwa se umugabo, ibimenyetso bikabikwa, maze nyuma ukazabyerekwa ugasabwa kugira icyo utanga, bitaba ibyo bimenyetso bigashyirwa hanze. Iyi teknike ku kigo cy'ubutasi cy'abasoviete cya KGB yo yari yihariye ukwayo, ndetse ni kimwe mu bikorwa bikomeye cyane byanogejwe neza ku buryo byasize amateka byihariwe mu isi. Ndetse iyi ngingo yanakinweho filime zakunzwe cyane mu 2018 bayise Red Sparrow. Igaragaza uburyo abakobwa b'Abarusiyakazi bahindurwaga imashini zo kuneka hakoreshejwe ibitsina. Iyi filime iri mu zakunzwe cyane. Bitekerezwa ko ibigo byinshi by'ubutasi n'ubu ngubu bigikoresha ubu buryo byabukuye ku basoviete. Mu bihugu binyamuryango bya OTAN muri iyi minsi urimo urafata ingamba zikomeye uvuga ko zigamije gukumira no kuburizamo ibikorwa by'abatasi b'Abarusiya bikorerwa mu bihugu bigize uyu muryango. Umuyobozi w'uyu muryango Bwana Jens Stoltenberg avuga ko ibihugu biri muri OTAN ubu birajwe ishinga no guhanahana amakuru, ubutasi, kongera ingufu mu kurinda ibikorwa remezo bikomeye birimo ibikorwa remezo byo mu nyanja na internet, ndetse no kurushaho gukumira abatasi b'Abarusiya mu bihugu byose bigize OTAN. Uyu muryango ufite ubwoba kubera ko abatasi b'Uburusiya babaye benshi muri ibi bihugu, kandi biranumvikana kubera ko uyu muryango uyu munsi n'umwanzi ukomeye w'Uburusiya, mu gihe ibihugu biwugize bikomeje guha intwaro n'ubundi bufasha igihugu cya Ukraine, igihugu kirwana n'Uburusiya. Uyu munsi ikigo gishinzwe ubutasi cy'Uburusiya cyitwa FSB, the Federal Security Service. Uyu munsi iyo batondeka inzego z'ubutasi zikomeye ku isi, haba mu kugira abatasi benshi kandi b'abahanga, ndetse no kugira abo batasi bari hirya no hino ku isi, uru rwego rw'ubutasi rw'Abarusiya ruza ku mwanya wa gatatu. Abashyirwa ku mwanya wa mbere ni Central Intelligence Agency CIA y'Abanyamerika. Ku mwanya wa kabiri haza Military Intelligence Section 6 cyangwa se MI6 y'Abongereza, hanyuma ku mwanya wa gatatu hakaza the Federal Security Service y'Abarusiya. Abasore n'inkumi bakorera uru rwego bafitiye ubwoba na OTAN, ari nayo mpamvu bumva Bwana Stoltenberg avuga ko bafashe ingamba zikomeye zo kurwanya aba batasi. FSB ni ikigo cyasimbuye cyitwa Service Fédéral de Contre-Espionnage de la Fédération de Russie, FSK. Iyi FSK nayo yasimbuye cyitwaga KGB, cyakoze akazi gakomeye mu ntambara y'ubutita. Iki gihe hariho Leta ziyunze z'Abasoviete. Iki kigo cyari gifite abatasi b'igitangaza bamenyekanye cyane mu Burusiya n'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hose ku isi. Uru rwego nirwo rwareze Perezida Vladimir Putin, rumugira umutasi n'umusirikare w'igitangaza. Bitekerezwa ko uyu munsi abatasi b'Uburusiya bafitiye ubwoba kubera ko bafite umuyobozi w'ikirenga wabyawe n'urwego rw'ubutasi rwakomeye ku isi mu kinyejana cya 20.
reka tuvuge kuri bamwe muri abo batasi babaye ibyamamare kurusha abandi mu Burusiya. N'uyu munsi hari bamwe bakiriho bakinatanga umusanzu muri uru rwego. Urutonde rurerure rw'aba batasi bakoze muri KGB ariko bakaza kugarukwaho cyane ndetse mu buryo bwihariye, rurangajwe imbere na Vladimir Putin. Kubera ko hari birasa naho nta mutasi wakoze muri KGB ngo abashe kwamamara mu buryo bwihariye ngo anagira ububasha bwo gutegeka igihugu mu myaka myinshi nk'uko Vladimir Putin yabikoze. Ubundi Vladimir Putin yakoze akazi k'ubutasi mu myaka irenga 15 kubera ko yinjiye muri aka kazi amaze kurangiza amashuri ya kaminuza muri Leningrad State University yo mu mujyi wa St Petersburg. Aha yahize amategeko. Mu myaka y'1980 yahawe kujya gukorera mu Budage bw'Uburasirazuba, aho yari ashinzwe kumenya neza incabwenge n'abavuga rikumvikana barimo abahanzi, abanditsi ndetse n'abanyamakuru babaga bashaka kujya mu Budage bw'Uburengerazuba. Kandi iki gihe kujya mu Budage bw'Uburengerazuba uvuye mu Burasirazuba byari icyaha gikomeye. Guhirahira kubikora wararaswaga, byari nko kwiyahura. Ni mu gihe Ubudage bwari bwaragabanijwemo kabiri, bwarubatswemo urukuta rwagati muri Berlin, igice kimwe kigenzurwa n'Abasoviete, ikindi kigenzurwa n'Abanyamerika. Nyuma y'ihirima ry'urukuta rwa Berlin, Vladimir Putin yagarutse mu Burusiya ubwo hari mu mpera z'umwaka w'1980 hatangira 1990. Icyo gihe nibwo Putin yatangiye gutekereza kwinjira muri politike, n'ubundi atangiriye mu mujyi wa St Petersburg. Mu mwaka w'1998 yari amaze kugera ku ipeti rya Lieutenant Colonel. Nibwo yagizwe umuyobozi w'ikigo cy'ubutasi cy'Uburusiya FSB, cyari cyarasimbuye FSK na KGB. Mu nshingano ze Vladimir Putin yari umutasi ufite ubushobozi ntagereranywa, ku buryo byanatumye Boris Yeltsin amubenguka amugira minisitiri we w'intebe. Maze bitanatinze ku itariki ya 31 kwa 12 mu 1999 Perezida Yeltsin yegura ku mwanya w'ubuyobozi bw'igihugu, maze kuva uwo munsi Vladimir Putin akoze ibiganza bye ku buhangange bwo gutegeka igihugu kinini ku isi, Uburusiya. Ubu ni ubutegetsi agicigatiye uyu munsi. Mu myaka 25 yose ishize, nubwo yaje gucishamo akaba minisitiri w'intebe kuva mu 2008 kugera mu 2012, gusa imbaraga ze n'ubuhangange bye ntabwo byigeze binyeganyega na gato, kubera ko n'ubu ni umugabo utavugirwamo, uhora akora ibintu mu buryo bwe. Ejo bundi aherutse no gutorerwa indi manda y'imyaka 5 yo gukomeza gutegeka Uburusiya. Vladimir Putin yamenyekanye muri byinshi byamuhaye kwamamara gukomeye, kuva muri za operasiyo zo kubohoza abantu mu biganza by'ibyihebe muri Chechnya, kwigarurira Crimea, kwivanga mu matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho Donald Trump, ndetse n'ihangana rye na Navalny waje no gupfa, kugera ku ntambara arimo arwana muri Ukraine uyu munsi. Ibi byose ni ibintu byamuhaye kwamamara gukomeye, maze izina rye riramenyekana ku isi yose, ndetse ibyo bimugira umutegetsi utinyitse ufite ububasha budasanzwe, bimugira umutasi w'icyamamare wamenyekanye kurusha abandi bose baciye muri KGB. Uwa kabiri inyuma Vladimir Putin ni Alexander Litvinenko. Uyu yamenyekanye cyane mu buryo yahanganyemo n'ikigo cy'ubutasi cy'Abarusiya FSB, ngo ndetse by'umwihariko ntabwo yumvikanaga na Vladimir Putin. Ibi byarangiye mu mwaka wa 2006 bitamuguye amahoro, kuko yishwe nyuma yo kurogwa ngo yahawe polonium. Iki ni ikinyabutabire cyamwishe nabi cyane, ababaye mu buryo butagira izina. Litvinenko yinjiye muri KGB mu 1988. Yakoraga mu ishami ryari rishinzwe kurwanya abandi batasi bazaga gutata KGB n'ibihugu by'Abasovieti muri rusange, counter intelligence. Iyi ni imirimo yakoze kugera KGB isenyutse, ndetse aninjira mu kigo cy'ubutasi bw'Abarusiya cya FSB, ari naho yakoze mu ishami ry'abatasi barwanyaga iterabwoba muri za Chechnya mu 1998. Nyuma Litvinenko yaje gushyira hanze amabanga y'ikigo cya FSB, atangaza ko hari abayobozi bakuru muri FSB batanze amabwiriza yo kwica umuherwe Boris Berezovsky.
ndetse yanamenye amabanga menshi anatangaza byinshi ku butasi bw'Uburusiya. Ibi byo gushyira hanze amabanga y'akazi no kutumvikana n'igihugu cye byamugejeje mu buhungiro, ahungira i Londres mu Bwongereza, aho yiciwe mu kwezi kwa 11 mu 2006. Yari afite imyaka 43 y'amavuko. Iri hangana rye n'urupfu yapfuye byatumye izina rye risigara ku rutonde rw'abatasi bakoreye KGB bahindutse ibyamamare bikomeye cyane, isi ikabamenya bya nyabyo, natwe tukaba turimo kubavugaho. Irindi zina ryamenyekanye ni Aldrich Ames. Uyu nawe yatatiye KGB anatatira CIA y'Abanyamerika icyarimwe. Uyu yavuzwe cyane byihariye ndetse aramenyekana ku isi yose hashingiye ku bugambanyi bw'igitangaza yakoze bukageza abatasi b'Abanyamerika ba CIA mu rupfu. Uyu Aldrich Ames yabaye umudouble agent, ni ukuvuga ko yakoreye ibigo bibiri by'ubutasi mu bihugu bibiri bitandukanye. Yakoreye CIA na KGB icyarimwe. Kuri uru rutonde rw'abatasi bakoze muri KGB babaye ibyamamare bikomeye kandi hariho n'undi mutasi witwa Boris Karpichikov. Uyu Karpichikov ni umwe mu batasi babaye abihariye cyane mu buryo bwabo. Ubundi yari asanzwe ari umuhanga w'igitangaza mu bijyanye no kugurutsa indege no kuzikora. Iki gihe nibwo yegerewe na KGB mu 1984 ngo aze kuyikorera. Uyu mugabo wari umunyalatvia amaze guhinduka umutasi wa KGB nyuma yo guhabwa imyitozo ikarishye ya gisirikare. Yoherejwe mu mujyi wa Minsk muri Belarus. Aha yahawe akazi na KGB ko gukorera no gutoza intasi zayo uburyo bwihariye bwo kwivugana abanzi babaga bagomba kwicwa. Mu gihe ubumwe bw'ibihugu by'Abasoviete bwasenyukaga, Karpichikov yisanze mu gihugu cyigenga cya Latvia cyahise kiyomora ku Basoviete. Arahaguma ndetse atanatangira gukorera ubutasi bwaho mu ishami ryo guhangana n'ibitero by'ubutasi bw'Abarusiya. Gusa uyu mugabo w'igihangange yakoze byinshi birimo kwemera no kuba maneko wa FSB y'Abarusiya icyarimwe anakorera Latvia, ubwo yari double agent. Mu 1995 mu bibazo bikomeye byo kwaka umushahara we muri FSB, inzego z'ubutasi za Latvia zamenye ko uyu mugabo yari double agent, maze nazo zitangira kumuhiga ngo zimufate. Ariko nk'umutasi ukomeye cyane yakoze ibishoboka byose, yifashisha ibyangombwa bihimbano bya KGB bya kera, yinjira mu Bwongereza aburirwa irengero burundu. Yongeye kumvikana gake cyane mu mwaka wa 2012 ubwo yagiranaga ikiganiro cyihariye n'ikinyamakuru The Guardian cy'Abongereza. Uyu Karpichikov yahinduwe icyamamare n'uburyo yabashije kuba double agent w'ibihugu bibiri, ariko nanone akaza kubura burundu ntihagire uwongera kumuca iryera. Benshi batuye ari igitangaza kubera ko CIA na MI6 yari yarazizonze kenshi mu kazi k'ubutasi. Nazo zaramushakaga ariko nta wabashije kumukozaho n'intoki. Kugeza n'uyu munsi nta uzirengero rye. Karpichikov nawe ni umwe mu byamamare byaciye muri KGB. Undi uri kuri urutonde rw'abatasi ba KGB babaye ibyamamare bikomeye ni uwitwa Oleg Ryalin. Uyu nguyu yakoreraga mu Bwongereza mu myaka y'1960. Yamenyekanye cyane nk'umutasi wa KGB wabaye mu batanze amakuru menshi muri MI6 y'Abongereza igihe kirekire. Ni mu gisa no kwigura kugira ngo Abongereza batazashyira amakuru ye y'ibanga hanze, kubera ko yaryamanaga n'umunyamabanga we Irina Tepliakov. Ngo kubera ko aya makuru yaza kugera ku batasi bakuru ba KGB ntabwo byari kumugwa amahoro. Rero kugira ngo yirinde ndetse arinde n'umugore we yakundaga cyane, yahisemo kumena amabanga y'akazi ke, atanga ingano nini cyane y'amakuru ku Bongereza. Uyu abatasi b'Ubwongereza batangiye kumugendaho kuva mu 1971. Birangira bamwumvishije ko yagombaga kubaha ibyo bashaka byose, atabikora bakamutanga. Nawe yisanga amahitamo asigaranye atari menshi, abikora atyo yirengera. Ibi byatumye Abongereza bagera ku makuru menshi cyane y'ibanga, ku buryo yagiriye umumaro munini Abongereza n'abakapitaliste bagenzi babo mu guhangana n'Abasoviete mu ntambara y'ubutita. Nyuma noneho Oleg yaje kugeraho anashakana na wa mugore yakundaga kurusha abandi bose, Irina Tepliakova. Bombi bahindura n'imyirondoro bajya kwiturira mu majyaruguru y'Ubwongereza kugeza mu 1995 ubwo Oleg Ryalin yapfaga ku myaka 57 y'amavuko yishwe n'indwara.
inkuru yo gutanga amakuru menshi ku Bongereza kubera urukundo yakunze umukobwa yakoreshaga nayo yatumye ashyirwa ku rutonde rw'abatasi ba KGB bahindutse ibyamamare banagarukaho n'ibitangazamakuru byinshi. Undi mutasi wamenyekanye cyane ku isi mu bakoreye KGB ndetse akaba ari nawe wa nyuma tugiye kugarukaho ni Vasily Mitrokhin. Uyu Mitrokhin ubundi yinjiye muri KGB mu mwaka w'1948 nk'umutasi usanzwe, ariko mu 1956 nyuma y'aho imbwirwaruhame ya Nikita Khrushchev igiriye hanze ikagwa mu maboko y'abakapitaliste, yahise ajyanwa gukora mu ishami ryo gutunganya no gushyingura inyandiko. Uyu Mitrokhin akigera muri iri shami nawe yabibonyemo amahirwe menshi kandi atangaje yo kubona amakuru menshi ashoboka yashoboraga kuzabyaza umusaruro. Vasily Mitrokhin yari abizi neza ko bitazamworohera kandi yari abizi neza ko aramutse afashwe bitari kumugwa amahoro. Nibwo yashatse uburyo bwo kujya atwara ayo makuru mu ibanga nta urabutswe, ahitamo igikoresho cyihariye kitari gukekwa na buri wese: inkweto izi zo kwambara. Uko yatahaga buri mugoroba yabaga afite inyandiko mu nkweto ze, yazishyiraga munsi ya tapi. Bamusaka bagasanga arera nta kintu afite, maze akagenda yagera iwe agakora kopi z'izo nyandiko, noneho akazibika mu bubiko bwagenewe kubika amata, byose akabihisha mu busitani bwari mu rugo iwe. Ibi ni ibikorwa yakoze mu myaka 12 yose ku buryo nta n'umwe wabashije kumuca iryera, ndetse yewe n'umugore we bashakanye nta makuru yari afite kuri ibyo bintu. Mu buryo nk'ubu ngubu rero Vasily Mitrokhin yabashije gukusanya amakuru menshi ashoboka ku ngingo zose yari akeneye, maze ayabika mu rugo iwe mu buryo bwihariye. Mu mwaka w'1992 ubwo ubumwe bw'ibihugu by'Abasoviete bwari bumaze gusenyuka, ndetse nawe akaba yari amaze imyaka 8 asezeye avuye muri KGB, yahise abibona ko noneho igihe cye cyo gukoresha amakuru y'ibanga yibye kigeze. Nibwo yegereye intasi za CIA z'Abanyamerika zari muri Latvia, azibwira ko afite ingano nini y'amakuru ashobora kubaha, ariko aba bamutera utwatsi ntibamwumva rwose. Arangije ahindukirira abatasi b'ikigo cy'Abongereza MI6, nabo abahaye makuru y'ibyo yari atunze. Abatasi b'Abongereza bakibyumva bo mu buryo butandukanye na bagenzi babo b'Abanyamerika, bahise bakira ayo makuru, bohereza abahungu babo mu nzu ya Mitrokhin mu Burusiya gucukura mu busitani bwe kugira ngo barebe ibyo ari byo. Bahasanze ingano y'amakuru menshi cyane, yahise ajyanwa mu Bwongereza mu masanduku 6, yari menshi cyane. Abongereza bahise baha Vasily Mitrokhin n'umugore we ubudahangarwa no kumucungira umutekano, ndetse bamuhinda imyirondoro mishya ku buryo kumubona byari kugorana ajya kwiturira mu Bwongereza. Nyuma y'igihe kirekire aba mu Bwongereza, yifashishije amakuru yose yari yarakusanyije ndetse anafatanya n'undi munyamerika w'Umwongereza Christopher Andrew. Vasily Mitrokhin asohora igitabo yavuzemo byinshi kandi byose yarazi kuri KGB n'ibikorwa byayo by'ubutasi, akita The Sword and Shield, inkota n'urutare. Vasily rimwe abajijwe n'ikinyamakuru cya BBC impamvu yamuteye gukusanya amakuru menshi cyane kandi mu buryo nka buriya, ati nashakaga kugaragariza buri wese imbaraga karahabutaka z'imashini ya Sekibi. Nashakaga kugaragaza uko bigenda iyo gukora hashingiwe ku mutima nama byirengagijwe n'indangagaciro za kimuntu zikibagirana. Ati kandi byari inshingano zanjye nk'umuturage w'Umurusiya ukunda igihugu cye. Yagize amahirwe y'Abarusiya bamufata. Iki gikorwa cya Vasily Mitrokhin cyatumye ahinduka icyamamare ku isi yose, kubera ko ibi yakoze byatumye azahora ashimirwa kandi anibukwa na benshi ko ari umwe mu bantu batumye isi imenya byinshi byaberaga mu nyubako z'ibanga za KGB y'Abasoviete. Gusa ku Barusiya ni ikigwari n'umugambanyi ntagereranywa. Uyu mutasi Vasily Mitrokhin yapfuye mu 2000 ahitanywe n'indwara y'umusonga ku myaka 81 y'amavuko, ariko izina rye n'ubu riracyavugwa. Aba ni abatasi bakomeye bakoreye KGB mu kinyejana cya 20, babikora isi itaratera imbere kuri uru rwego. Uyu munsi
nabwo isi yuzuye abatasi, baba ab'Uburusiya, ab'Abanyamerika, Abongereza n'ibindi bihugu. Gusa ab'Uburusiya bahangayikishije ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane muri ibi bihe by'intambara. Ngiyi impamvu OTAN igaragaza ko yafashe ingamba zikomeye zo guhangana n'abatasi b'Uburusiya bari hirya no hino mu bihugu binyamuryango bya OTAN. Ibyo barimo kuhakorera nabyo dushobora kuzabivugaho mu myaka izaza. Mwakoze kutwumva.